Тугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан, жакындан, дүйнөнүн булуң бурчунан көрүп жаткан биздин мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 14 сентябрь 2024 жыл Бишкек шаары пригородный мал базарына келдик, тугандар. Бүгүн күнгө ишемби, мал базарды билебиз, колдон келишинче тартып көргөзүп беребиз. Тугандар, сиздер болгон бизди колдоп, бирден лайк басып колдоп туруңуздар. Башка бир тугандар да көрүп калсын. Оң тарапта подписаться кнопкасы бар, ошону басып бизге катталып кетсеңиздер, ошондо биз киргизип аткан видеолорду биринчилерден Кудайым буйруса көрүп турасыздар. Мына тугандар, анда эмесе баштадык. Чөптөр бар экен. Мына тугандар, бул жерде 11 миңден байкем козу-кочколор экен, козу-кочкол. Сизди тартпайбыз. 11 миңден алыптыр мына. Булар канча айлык экен, билбедизби? Билбедим. Сосын сурабай калыптыр. Сурабай калыптыр. Байлайсызбы? Байлайм. Макул. Буйрусын байке. Байлайм дейт. Ушундай козуларды алсаңыздар болот азыр. Анда алдына карап кете бересиз. Мына чөп көп экен, тугандар. Бул жагында деле чөп, бул жагында деле чөп. Пригородныйда. Азыр бир аз сырап кетебиз. Байке, канчадан болуп атат? Санап атат. 45-50'den кем болбойт. Uzun 9 metrdi. Канчадан туган? 200. 200'den de atar Bayke. 200 бедеби? Беде чöğürlar. Чөп аралаш беде 200 сом. Акыркы чабылганча. Мына тугандар. 200 сомдон деди. Жап-жашыл беделер турат дегене. Ошол жака да өтүп сурап көрөбүз азыр. Сиздер үчүн биз кызматты кылабыз, сиздер колдоп туруңуздар. Лайк басып, мен баспай көрүп аткан бир тугандарга таң калам, тугандар. Мынакей беде. Охо. Ne kanal? Дон Хабар деген канал. Так, ээси бар бекен? Байке, канча болуп атат? 260 дейт мына беде. Мына бул жерде кой, соода болуп атат окшойт да, көрөбүз. Kökmesinde ola. Канча болуп атат байке? Бас. Kökmesinde ola. Канча болуп атат бас? 13. 13 миң, э? 10,5 миң берип атат. Мына кой, токтуу. 10,5 дейт. Байке, ассаламу алейкум. Козуларыңыздын бааларын айтасызбы? 13 diyor. 13 var. 9 миңден 13 миңге чейин, э? 11 var. 11 миңден да бар. 9 var. Жакшы. Байке, сурап атабы базар? Алармандар. Канчага чейин чыкты бир? Aldı kızıldı 12'ye. Bunu? Экөөнү чогу 12 миңге бербей атыптыр байке мына. Булар ургачыбы? Kurgaç. Экөө тең ургач, э? Булар кочкорлор, э? Yok. Bunu koçkor. Bunu deme. Kurgaç. Ургач. Мына тугандай ушундай. Рахмат. Байке, ассаламу алейкум. Кой канча кой? Konu 16 adam. Чарба кой экен, э? Чарба койлор 16 миң. Сода болду байке? Bunu da döntet görüyor. 14-кө бербедиңиз, рахмат. 14-кө берилбептир. Мынакей бул жерде жүнү алынган жакшы кочкорлор турат, байкем кармап турат. Ассаламу алейкум байке, кандайсыз? 18ден сурап атасызбы? Булар жаштары кандай? Козуларбы? Козу тиши? Ошондо тиш саялык козулар экен да? Канча? 17 миң. Бирок жакшы экен, эттүү, булар. Сода болду байке? Канчага чейин чыкты бир? Сыр болуп айтачы көрүүчүлөргө. 16'dan beri. 16'данбы? Жакшы берипти байке, 16'дан. Мына. 16 миңден берилбептир. 5өбү, э? 5өө. Мына. Рахмат. 16 миңден. Бул кой, бул жерде 2 кой. Сурайбыз азыр. Туган алдыңызбы? Көрөйүчү. Туган алдыңызбы? Канчадан? 13'төн. Мына. 13 миңден алдым деп байкем алып кетип атат. Мына 2 кой. Канчага берейин деп атасыз таксыр? 14'кө берем дейт. 14'кө берем дейт. Жакшы. Мына ушундай. Алдыктан чыкканын тартып бергөзөбүз. Ассаламу алейкум байке. Бааларын айтып коесузбу? Көрүүчүлөргө айтыңчы бир. 20 миң. Бул 17 коз экен, э? 20 миң, 17 миң. Рахмат байке. Бул 13,5 кара. Булчу? Tartı koyma koyları. Бул канча бул? 35. 35 арашан дейт. 35 миң. Баасын айтып коесузбу? Ассаламу алейкум. 15 миңден. Козу кочкор, э? Козу кочкорлор 15 миңден. Мына. 15 миңден дейт. Буякта дагы
Qandaysiz baka? Bazını aytasizmi? Görüşülerge. 45. 45. Qancha tish? Bilmiyorum bulturku. Былтырғы өтіп кетейік. 45 мына. Былтырғы дейді. 80 Бұл жерде да ерекше қошқар тұрады. Ассалаумағалейкум. Бағаларын айтасыз ба туған? 80'den de o da 80 мың сомдан. Екі тіштері. Шарпейдің линиясы. 4 баш. Бұлар да құша қарайды. Мына. Bir қорады аннaki. Яқта машиналар girip мешайт етеді. Шарпейдікі линия. Бардығы екі тіштен. Bir қоры. Қызыққандарға номер айтасыз ба? Айта беріңіз. 0703 23 92 23 ушул номерлерге байланышып ушул кочкорлор боюнча бар эки тиш маалымат алсаңыздар болот. Бою, кулагы кандай? Размерлер 90 değerinde. Kulaklar 18-19. 18-19 90 тегереги бою мына. Кайсыл жакта турасыз базардан кийин туган? Nijnalarcha. Нижний Аларча Бишкек шаарында экен мына. Байланыша бересиздер. Рахмат. Содаңыздар берсин. Мынакей. Арт жағынан көргөзүп берели. Разрестер бар, Калган маалымат ээсинен чалып сурайсыздар. Макул байке, рахмат. Кеми бул жагына өтөбүз тугандар. Бул кандай болуп атат? Жерде койлор бар экен. Жерде чарба койлор бар экен. Ассаламу алейкум жигиттер. Кандайсыңар? Бааларын айтасыздарбы? Канчадан болот? 18 миң. 18 миң. Тиши канча экен? Канча? 6 тишпи, 4 тишпи? Тақсыр қанша тишкен алдар? Чоң бойлар. Бағалары че? Bağlar 16 16. миңден. Шарба. Туғандар? 16 миңден. Донқа бар деген, байке. 16 миңден. Абылан тартып қойшы. Жоқ, бала тартпайсыз қой тартпайсыз. Байке, бір баға беріп көрмейсіз бе? Ана, ойланы байке баға. 12'den berem deydi. 12'den bolbaydı ekan. 12'den berdingiz, çarba? Soyğonga jarayt. Çadan verdin. 12'den. 12'den ber. Ya bundan da gör hava. Ya ben buna bir yerdikide bir alayın. Bir qoranıqı degensizdi, ya? Mana. Tuğanda Baylaganga jakışta. baylaganga. Soğuluq qoylar ekan da. Qısır. Baylaganga deydi. Nah, tuğanda. Bıyıl jem arzan, çöp arzan. Qo'zlaringiz qanchadan? Tugan aytib qo'yasiz ku? 45 deyapti. Ekoni 45 ming, Mana. Bular 21 mana. Quloq 21. Qo'zi qo'shqonlar ekan, Sapat. Sapat? Sapat liniya deydi mana. Etin bazı qimmat bo'lib atadi tuganda. Assalomu alaykum aka, ikki qo'y bog'larni aytasizmi? Karablios, liniya. Karablios qo'shqor bu? Je urg'achlar. To'qtular bular. To'qtular, mana qo'zi. Qo'zi nima da 2 tish bo'ldi mana. 2 tish bo'ldi, Бағасы qanchadan bo'ladi, бағасы? 35 ming. Yaqinroq aytingiz. 35 mingdan ekontaga? O donga var uchun 30 mingdan, Mana, tuganlar 30 mingdan deydi, baykem. Yaxshi. Suradi bugun. Savdo bo'ldi-mi? Bundan üstüne 25 berdi, birisine 25 berdi, birisine 20 ming berdi. Rahmat bayke. Mana 20 ming, 25 ming beribdir baykem. Mana butlarni ko'rsangiz, jo'n to'qtular ekan, To'qtu. Liniyasi bor dedingiz, Karabliovskiy liniya. Mana qiziqqanlarga nomer aytasizmi? Yo'q. Yo'q, o'shalar ko'yladi. So'rayotganlar ko'p. Ma'qul bayke, savdangizni bersin, Yaxshi, rahmat. Qo'zlarning bahsini aytib qo'ysin. Ber ko'rish. Nega? Yo'q, tataverasiz, bahsini aytib qo'y. O'shantsang 11 ming so'mdan qo'zi. Biz adam tartmaymiz, qo'ylar tartamiz. 11 mingdan. Yetdimi? Etdi. Qancha? 15 ming bo'ladi. Şu an Nurlijandan bermem bak. 15 ning üstünde bitadi ekan. Baylangan deydi. Baylangan. Oho, bunu mana tuganlar bozor shunda. Yo'lning joyi ekan-da. Yembe. Savdo bo'ldi shu kichik qo'zlarga. Bugun bolalarga. O'zim modelni qarayman. Malgova, bozor qanday bo'ladi savdo? Algap alış yok. Alışı yo'q, Ma'qul, rahmat baykem. Ma'lumotni berdi, alışı yo'q deydi. Bu qo'zi qo'chqorga savdo bo'ladi o'xshaydi. Qancha deydi? Tugan, bayke? 15. 15 ming. 15 ming. O'sha 5 mingga papalar bölelim qancha oladi? Qo'zi. Ulu qo'y o'xshaydi. Yo'q. Ulu qo'y. Mal bo'lar turgan. Da bir dollar to'xtalas.
Qanchaga bermey atasiz? Aytingchi. Qo'yur. Ne mas bu mas kishga ma'qul. Şaşırık alıp vereyim o'sha men. Qirg'iz elina biz xizmat qilyapmiz. Bar. So'g'inba. Qancha bahsini aytib qo'yasizmi, tug'an? 25. Ha, bo'ldi mana 25 mingga ketdir. Eko, qo'zuli qo'y. 25 mingga ketdir, kishini mas kishigan. Mas bo'lib qolibdi erta mana, ma'qul. Qanchadan bağlari? Tug'an bayga aytib qo'ysiz? 25. 25 mingdan. Qancha ekan bu? 25 mingdan deydi. Bo'lani aytib qo'y. Bardig'ini chilaymiz biz. Assalomu alaykum bayga, bağlarni aytasizmi? Qanchadan bo'ladi? 70'den. Qo'chqorlar ha? Qo'chqor 9 oylik. 70'den liniya bormi? Qanday liniya? Volchok Karablevskiy deydi. Mana to'g'anda. Qiziqqanlarga nomer aytasizmi? Aytamiz. 0707 50 23 50. Shu nomerlarga baylanishingizda bo'ladi to'g'anlar mana. Shu qo'chqorlar ekan. To'g'anlar. Rahmat aka. Mana bu yerda bir qo'chqor turadi. Cho'ng. Esi bor bugun. Assalomu alaykum. Bu siznikimi? Kimniki bu? Sizniki? 150 ming. 150 ming. Qancha yosh ekan? 6 tish. 6 tish 150 ming mana. To'g'anda. Ne liniya bu? Ha, sizniki emas, ha? Ma'qul. 150 deydi. To'g'anda. Mal bozor, пригородный. Bayka, assalomu alaykum. Qanchadan eko? 20 yil bor. Ha. Yaxshi ekan. Ha. Так. Купили-da? Qancha qoldi? Daskok kupil. 12. Ha? 12300. Hasan sen vermeyin. 12300 de. Para güzel görmedi. Öyle To'g'anlar bu yerda qo'ylar. Qo'y qanchadan? Inim? Qo'z 18 doldi. 18 qo'zlar bu. 120 1 20 ming, 1 18 ming, ha? Ha, yaxshi. No qo'zlar qanchadan? Ha? Bağlari. Ha? 15'ten 13'e arzonlatam. 15 mingdan 13 ga arzondatam deb shul yigit. 13 mingdan berem deydi. Charbakka. Rahmat. Jaytdilar, qo'zi qo'chqorlar to'g'anda mana. Appak bo'lgan. 12,5 ha? 12,5 mingdan so'rayotib baykan mana. Qancha bosh bor? 5 mi? Ha, mashina ichida da bor. Mana 11 bosh bor ekan. Bardig'i. Mana shunday qo'chqorlar ekan. Soda oldu bayka? Qanchaga sen chiqdi bir? 11,5 11,5. Mana solishtirib to'g'anlar. 11,5 mingdan berilibdi. Biroq yetdi ekan, ha? Dalsha baylazada bo'ladi. Qiziqqanlarga nomer aytasizmi? Qiziqqanlarga. Agar uydan da sotasizda bormi дағы? Yoshlarlar. Bozordan, ha, mayli. Bozordan. Don xabar degan kanal. Mana quyruq boshlari. Yaxshi, 12,5 mingdan so'rayotadi bayka mana. 11 dan bermedingiz, ha? Ha, emas. Mana tug'anlar ushul 11 bosh qo'zi-qo'chqorlarning esi uyda 150 bosh, ha? 150 dan oshiq qarashan qo'zlar bor. Qo'zi bor. Bor qo'zi, Qizil qo'zlar. Ha, mana. Qara aralash. Qizil qara aralash. Shunday. Ha, shundaylarni olib keldingiz, ha? Bundan cho'nglarda. Bundan cho'nglarda bor deydi. Mana tug'anda. Hozir nomerni olib beramiz. Chalib baylanishsangizlar bo'ladi. Qand shahridan kelib turibay ekan. WhatsApp orqali sizlarga videosini tashlab turadi. Nomeringizni aytingiz ham anda. 058 058 74 74 26 07. 2607 tug'anlar mana. Shu nomerlarga baylanishib, ba'larni qanchadan qo'yasiz o'sha 150 boshda? Bas chiqsa o'sha silashasiz. Yaqinroq qilib aytmaysiz, boya bilganlar bo'lsa, ala tug'anlar chaladi-da. 13 dan beradi. 13 dan, mana tug'anlar. Qizil arashanlar. Qizil arashanlar 13 mingdan deydi. Mana arzon aytadi bayga. Chalib ko'rasizlar. WhatsApp barda yoziq nomerda. Janaqida, ma'qul. Hozirgi nomerga chalsangizlar bo'ladi, rahmat. WhatsApp bor ekan. 150 bosh qizil qo'chqorlarim bor deydi. 13 mingdan beraman deydi. Chalib ko'rasizlar. Bu yerning esi yo'q. 5. 20 mingdan qo'ylar surotdir, bayka metdi ekan buni. 20 mingdan olib kirib beratasiz bozorga. Ha, yaxshi. Soda olgan yo'qda, javoldi. Berib atadi. Qanchadan beradi? Arg'anda. Mana 2. 20 dan işte. So'rayapti. Ha? Bu yerda qo'chqor.
Soda bo'lyapti. Soda bo'lyapti işte. Qo'chqor. Sırayız hazır. Ay soda bo'lyapti. Qozlar bor ekan. Qozlar. Qaysini soda qilyapsiz aka? Aytmoqchi. 8 ha, 8 ming ya. 8 ming. 8 ming berdi. No qo'y qancha? 30 ming. Tegi qo'zi 38 ming. Qo'chqor ekan-a biroq, a? Ya, qo'chqor. Qarating qo'chqor. 8 ming. No qo'y qancha qo'chqor? Bilmaysizmi? Siznikimi? 70 ming deydi. Esi boş o'yatadi savdo qilib. Mana qo'chqor ekan, yaxshi qo'chqor. 70. Aka, assalomu alaykum. Aldingizmi? Sharbalar. Qanchadan? 16. Qara qo'y bilan 15 dedi. 15 deydi. 16, 15 deydi. Aldı. Bu qozlar qancha? Tuğan qozlarning bazısını aytib qo'yasizmi? Qanchadan bo'ladi? 14 mingdan. 14 mingdan. Qo'zi, qo'y qancha tuğan qo'y? 17 da berey. 17 ga berasiz? Ha, yaxshi. Qancha tish? Qarashan. Qancha tish? Yaxshi ko'p ele. Yo'q, yosh. Normalmi? Normalmi, yaxshi normalmi. 4 tish. 4 tish, ha. Aldingizmi bayga? Alındı. Qanchadan aldingiz? Aka aytib qo'yasiz bu? 19 bo'ldi. Bu 19 bo'ldi, ha? Bu Al 13 bo'ldi. 13. Buyursin bayka. Mana 19 ming, 13 mingga bayka bundan olib echkichi. Echki satılmay qoldi. Ha, sotilmay qoldi. Ha, ma'qul bayka. Uyga olib ketyapti. Don xabar. Bozor arzonmi? Arzon, ha? Arzonchilik bo'lyapti, bozor. Mana. Tuvan qozlarning ba'zini aytib qo'yasiz, qandaysiz? 9,5 mingdan. Mana qozlar. 9,5 mingdan deydi. Bayağı Dungan şu qo'chqorlari turadi. Qimmat bo'lsa, ayva. Biz chiqarganmiz o'tgan bozor. O boylu. Aka ko'ra olaymi? Aka boylu. Sizniki bo'l. Qancha chiqadi boyi? Biyikkini 1. Bazı qancha? 70. Yashi-chi, tishi 4 tish. Ne liniya bu? Arashan. Ne liniyasi bormi? 70 ming. 4 tish. Ma'lumot. Bu kishi? Bayka. Menga ma'lumot berib qo'yingchi. Ne o'yinchoq? Ne liniya? Men Bilmaysiz? 70 ming so'rayapti-sa? 70. So'radi bugun. Savdo bo'ldi. Qanchasi chiqdi bir? Sir bo'ldi. bunday baho berilgan. Berilgan yaxshi. Beretgan bozorda turadi, ha. Mana bu yoqda dag'i 5 qo'chqor bor ekan. Ular parodalar ekan. Bularni o'tganda bozor tartqanmiz-da, sinmayli-da, to'tirasiz. Qanchadan bog'lar? Siz ildiroq aytdingiz-da, 3. Просто номер неправильно написали. Да вы что? Я этот писал же там номер. 76 böyle. Да, в этот раз. 76. В этот раз правильно дадите, да, сейчас? А цена? Минимальная. 250, А? вот это 150. Какой 150? Вот этот, вот На тот, 150, 150, на 150. 250. Бұл 250 екен. Вот он 180. 180 мың екен, мына туғандар ар жақта. Этот линия какой? Вот этот красавчик, вот Красавчик. этот Волжский. Вот этот Ландрас. Ландрас дейді, мына туғандар. Этот контакт номер ваш, говорите, пожалуйста. 0703 0703 577 577 3 восьмерки. 3 жолы 8 екен туғандар. Мына ушул номерлерге байланышсаңыздар болады. Шундай болгон қочқорлор чоң-чоң. 150 мың, 180 мың деп сурап атат. Рахмат. Туғандар. Оны көрелікші мына жақта. Айке, ассаламу алейкум. Баларын айтып қойсыз ба? Көрушілерге. 28 мыңдан 4 башы. Жоқ, бұл 20-дан қара. Қара ұрғач екен, 20-дан. Тегілер 28 дейін. Мына туғандар. Рахмат. Мына жақта дағы қозылар бар екен, қошқорлар бар екен. Telefon söyleyişi var, birisi.
Buyoqda nesi var ekan ya? Mana qo'ylar kunga qarang. Sizniki? Assalomu alaykum. Qanchadan? Bundagilar 40 dan, bunalar 55 dan sotamiz. Ular 55 dan qo'chqorlar. Ular qo'y, a? Chash qanday ular? 40 dan deydi. Shu borida bor, yo'qda bulardan to'g'ri. Qo'zimi ham bu, qanday? Yo'q, qo'zlar atini, qo'zlar 40 mingdan. Kesar. Ular 40 ming. Ha, kesarskimi? No qo'chqor sizniki? Mana bu qo'chqorda bor ekan, baykemda mana. Qanchadan berishdi shu? Shu qo'chqorning bahasini so'rayapsiz. Baykem savdo qilyapti. Buna chash qanday? To'g'riga o'xshaydi bu. Kaç oldu be? 40 dan dedi. Mo'no. Bahasini aytib qo'ysiz. 55. 55 yaşıchi? 2 yaş. 2 yaş, 55 ming. 55 ming. No'larchi? Qo'chqor izlaganlar bor-da. Ular birde bor. Bir de telefoningizni aytasizmi? 702 0702 24 24 44 15. 44 15 mana. Qo'y, qo'chqor. Liniya bormi? Qanday liniya? 80 var. 80 ekan, tug'anlar. Ha, ma'qul, rahmat. 80 ekan. Mana shunday bozor. Tak, yemi. Yoqda so'yishqa qo'ylarni bilsanglar ko'rib ketaylik. Jin tutaymiz. Tak, aytarım ekan. Assalomu alaykum, aka. Qanchadan qanchagachayin? Kameramen tortib. Yo'q, siz tortmay qo'ylar tortabsiz-da. 8,5dan boshlab 16 minggacha. Ha, so'yishqa? Bit so'yishdi. Bit so'yish 8,5 mingdan 16 dan. Bag'am desa 11 mingdan. 11 mingdan arqalari? Ha, charbalari 11 mingdan mana. Bag'am degan bir tug'anlar bo'lsa 11 mingdan so'rayotadi baykam. O'sha qiziqqanlarga nomer aytasizmi bayka? Tetiklar. 709 0709 43 43 37. 43 43 37. Qayerda? Shu yerda bo'lasiz-da? Yo'q, Ha. bu yoq mal talasdi. Mal talasdiqi. Ha, mana mal talasdiq ekan tug'anlar 11 mingdan deydi. Dag'i tushib berasizmi kichine? 11 mingdan. Kemi bo'ladi. Rahmat bayka. Bar olsa, barni olsa kemi bo'ladi deydi. Qancha bash ham o'sha yerda bari? Где-то 60 baş. 60 baş var ekan. Mana tug'anlar. 60 baş. Emi tishlarni aytib qo'yingiz ham shuncha bo'ldi. Qanday? Tishdan 6 tishgacha. 2 tishdan 6 tishgachayin ekan tug'anda. 2 tishdan 6 tish. Ma'qul, rahmat bayk. Shu bilan videoni jeyin tutaymiz. Sog' salomatda turingizlar. Qaysi joqdan ko'rib jatasizlar? Jazaga aytingizlar. Sıra adam. 33'e ber beni. Bunu 65'e uçağını ber beni. Şu an durak gibi zaten. Bu ne verir sırası? Ha, qanchaga berasiz anan? Bayka, assalomu alaykum. Mushun. Aleyküm assalam. Bozorda shib. Pazar nüsal hesap benim de. Qancha so'rayapsiz tug'an? Aqsani bersa tura kelmaydi, aqlan suraydi. Gel dese al. Qancha deyapti tug'an? 40 desa 38 ga berasiz deb ketaveraman men. 40 deydi. Aqcha kerak sotasan. 30 ga berasizmi? 30ga yo'q deydi. Qanchaga berasiz unda? Voy, 35. Tashib. Kime dosa al. Yo, olmasam olib beraman qo'yman. Qancha tish? 2 tish. 35 ga beraman deydi. 30 ga berib aytadi, ha? 33'e ber. Ha, 33 ga berib aytasiz, ha? Ber. Men olib Berdim. 35 ga berasiz deb ketib qolaman. Bularchi? Bularchi bular. Bunlar 25 tane. 25 dan deydi. Mana tug'anlar. Qo'zg'ochqorlar 25 dan. Erta menen erta. Ne so'raq bayka. Negizi bozor qanday bo'ladi tug'an? Bag'lar. Aytib qo'ysiz. 30 beradasiz. Tamonja bo'ldi. Bag'lar tushib ketdi. Bular 2 tish o'xshaydi. Bular 2 tish 25 dan deydi. Bu 100 var ekan-da. Hozir 30 ga berib aytadi-da, 35 ga beraman deyapti. Talash bo'ladi. Klientlar bor. Yaxshi. Ha, bu qo'chqorda so'rayotgan turmay. Men olganda men olib buni ko'tarib olib satgan edim. Diqamın. Qancha beryapsiz shuga, tug'an? Bermedingizmi? Qancha so'rayapsiz bayga? 80? 80 so'rayapti bu. 80 ming so'rayapti. Echkilaringiz bahasini aytib qo'ysiz tug'an? 3 ming so'mdan, ne? Tekelar o'xshaydi? Cho'ntaka 10 ming. Cho'ntaka 10 ming, qolgani 3 mingdan. Nima? Ma'qul. Shunday bozor. Baholar tushdi deydi.
Tamoyni jabıldı deydi Özbekistan. Koylar çığa başladı. Janağı koylar. Eşine baylanish öğreşti. Assalomu alaykum taqsir. Qanchadan bo'ladi bog'larni aytib qo'yasizmi? 40 dan to'qdilar, a? Yaxshi. Qo'zilarmi? 40 dan deydi. Aha. Shunda екі арашан qo'chqor sotiladi. Bular iceberg degan qo'chqorning baldari. Mana kim o? Berkisi. Qulog'i 20, таза bonitrovka men. Boyu 94. Narqi qo'zu tish. Qulog'i 18, boyu 88. Mana kim o? Jo'g'in. To'sh shunday bo'lgan, quyruqlari razrezi bilan. Shunda iki qo'chqor sotiladi.